Akyedea. Adom Akyedea. Ebusia for me mamu nyina kwa abadeba enne Adom Akyedea so. Ejebo enne eja no ena abedru enne de. Enne bibi beyeden ebesi mi si bibi beyeden ebesi mini Esther ohima Esther ena fe Jennifer o rocking fa o rapping Car City for mo ho ana ena fe Esther so rapping Assignment Zenu from Assignment Zenu to the Car City ena mo ba be rapping wo Adom Akyedea so onua ye twa ye ho aba ye ba ye di game no ebe hihye so na asa na ye be kono se ye sakakra ha onim sa Mr. DJ, Soundman, Mame Sound, Biajingo. Asano suka ho. Eh. Usa, utumi say your mama 5 points. Adom Akyedea dance. Adom Akyedea no ade me so say Shazi my shawade try ho abasisi a Adom Akyedea Shazi my shawade Adom Akyedea Shazi my shawade aha bibia ya max iti wan ka ne ekwa -3 anamboa Ebusia for me Simon Makwaba biodi ba enne Adom Akyedea so me si ejebo enne eja na abedru me ni ohima Esther ena fe Jennifer or represent Kaswa we eye tema Zenu my ready ready we me kai mu bio eye Janana Desidor Bride of Beirut ena Heart and Soul yen 3 novellas no ena yakeka bom ena ye busa questions ye betimi ebusa question bi a Emro na so tension is betimi ayeden ebetimi afa o call ho na de nti ayeye ne se ye dom what you say ene ye pese ye kyem ade nti se na ebe ye be hu se wo hwe ni yie we bronya abantem ana wo se de abantem do na me bronya tare na me se oh aha nti no se ye wo hwe ade na ye de ye kye wade odo a ye wo ma oni odo a wo ma ye nti no ene menya Esther ena Jennifer odo ma ye ready ready nti wo hwe niam egumechi ya aboafo bi ada Roma ena wo mo so yasene ema yetumi de Adom Akyedea ebremu fe Delta paper mill a flora tissue I think so top choco for so ewa ha ebusia Pinaman Cosmetics and ohima be srasra Jennifer sube dware what you say Tasty Tom so etia mi wia na monim se phone ka ho ana wow who is taking home the phone it's me Annie me phone if we Top Class Productions phone so yeden eka ho enti my ready a ready let the games begin Adom Akyedea Shazi my shawade Esther -3 o voice no wo form ti -3 aha enti we be steady okay ti ebusia question no enu nie me pacho mi busa question na wow pesa wo answer no ube mia bell next time mia bell na me hwe trial bell no na me hwe aha -3 Esther you be hwe na wa wi o dia me say me pesa o me na once Jenny try o de no aha we a year later na me pesa mo hwe the way bell no drew so aha nti ebusia ye de hye so first question wo free tema ansa na akọ kaso na wo free kaso na oba tema nti eno na me de betru si nipa obe answer first one no nti I think say me nkọ kaso because me free kaso na me ekọ tema what I say nti kaso Jennifer o first question e dey ne ma vivida ekọ Sujata fi ho say okope milk ha mimi ana emia umia dey me say ru ho dentia of course Sujata ho no so okope milk ne say na omo oye afahye e na omo milk no obi say no nti na omo short e na o say ende okọ ho no na wakope milk wecho no cray you fi kaso na ye kote ma ase
Mabankasa. Okay, Ohima. Yeah. Where ready? My ready. Okay. A day ne ma Madam Leila. A day ene ma Madam Leila. O chusi fair ema obabi. Eh, a day ne ma Madam Leila e chusi Fares ema obabi. If you say no mpe obia one day ne ho e wona busie ho. Akakakra. Aha ye ma half and I'm man kota dabi. Pacho, come again eh. Opo obi oye ne class. No. Hey. Nene phone what hey. And this me am be phone coffee what you say. Okay, my next question Jennifer. Jennifer. Heart and soul. Dear ntokwa ene with Theresa ene Geraldine entim. Ntokwa what Theresa and Geraldine entim ne say emra omuko school no. Na Theresa say was say onu no nya ye born abaso ena Geraldine ye ko born Geraldine abaso nti fi ho no mo hey oma bo mo ho what hey we are too much. Esther, yes, why na your ramakant we are janana de sodol why na your ramakant a chance we -1 oh cha a cha na ejo why na your ramakant hey I had a grow here then what I say ya mama 1 month say munsia munsia 10 seconds more 8 7 6 5 4 3 2 hey majumadio oh aha me dash ma wana why na your ramakant ataf papa ankasa o say minti o ataf papa ataf never vision wecho agro na ye de ohima aboko de boko aha boko pa ane okay so did you answer oba me kwa koja ofie ohima ejuma ben na Fares we ye bride of Beirut ejuma ben na Fares oye mpacho twen embeji emfa my question is show wenum bonus na me de ma ono nti no ejuma ben na Fares omo daily in track omo ye track ejuma track he track no ewo pacho chrono omo so na enye chrono ejuma kro metima kunkum ye ejuma wa Adom TV ejuma kro ejuma ben me a journalist ejuma pacho ada ha ebusem but still factory no den no mo ye wo factory ho Jennifer o ya bonus no kwa meje mimi bufu sa meje marks eye den 8 7 6 pacho me your contractors waiting yes shipping company Jennifer mebu okay Esther mame Esther enka me ma bonus for what if fache me Criselda e ka che Theresa say emra wo lucky no emra Criselda e lucky Crisanta no e den na Theresa ka che no o ka che so ha adwen dodo o ha adwen dodo e den na Criselda ka che Theresa emra Theresa lucky Crisanta esi e wa abonten ho no Criselda ka bibi che Theresa asemo kan na mpese mete o ka yense ni ti mo den there be 7 6 5 4 3 o ka yense o ye heartless 1 Majumaje bonus bonus onyaya anka onu no be win instead of never enipa nye sese na day obi answer ni man ko obi eti okay next question maba eye janana so eden na etu gudi enim eden na ye gudi enim but no me ma bonus ohimanya abochirate enye question eden na eye gudi enim sese
Enim hye because Ravish mame cast wewu. Inti emra omu kosie no. Na oya na adwen say omu sie na obechi na efio so we mia remote ni so. Atire mu brass band we cho. We sit down kwala we twa sister. Hey. 1 month na aboa ne pa. Okay, Esther. Afei me call Bride of Beirut so. First time Athuraya edi eduane koma Madam Leila e woni dem ho no. A day and Madam Leila eye the first reaction na ye den. Moka say agro. Wantini nani mu ama no. Wantini nani mu ama no what say o man attitude. Say the way you be finish yakọ. Oye bibi. Bibi besi. Hey. Me so oye bibi. E den oye 8 7 6. Magic. Bonus. Oh, but I need to go here. Hey, wonyo. Hey. Asamaba. Oba yo, ebi ma buo mo papa. Okay. Esther, wabe mu ye bu ana. Dabi o. Oni e ma wabe mu mbo. Esther, why? Jennifer, your question. Hey, Jennifer new. Jennifer, why na adopting Tafo no? Where heart and soul. Why na adopting Tafo no? Teresa, any nukunu. What's it? Teresa, any nukunu. Hey, I said where there? Hey, Jennifer Benny. And no, Esther. Okay, Esther. Last question on this, Esther. What's Esther, me see what's here. Me say then. Aha. Vivida. Me see Vivida. Oni Madvi. Womo papa. Eye hwan Vivida. Madvi eye ne din. Eni nua. Madvi. Pacho question ni bio. On say so obu so obi asem no onima. Osaka se sisu bio. Sa na esi wa haresta. Me se Madvi ne den eni Vivida. Ne mame. Okay. I think say mema ne half na me boa because e be a story ni si no. Mema half. Mumbo se man ya manu. Esa ho ya me mabo ntimi na ma che ne kakra bi. Enti ebusiafo ye the round 1 si ha. Ye twa ye ho aba. Aha, near the scores na bro. Near the round 2 na ye den atoas Esther me si nya vim. Ado be webu ana. Ai, Adom Akyedea. Shade, my shawade. Ye basisia. Adom Akyedea. Shade, my shawade. Adom Akyedea. Shade, my shawade. Ebusiafo me sama mu nyina kwa babio de benda Adom Akyedea so. Na me contestant no, your Hima Esther or Zaino all the way in Tema. And now for Jennifer ono so wa Car City. And why any first round ye rio na akade aka second round we eye jaso eye nokre ana enye nokre potoka say true or false etimpacho mi busawa na ne de we mia wo bell no what ya say okay na fe me busawa waka okay inti no me pacho before first round no Jennifer enya 14 points mumbo say mano woo. Eno Ohima Esther. Onya 5 points. Oh. Bawayaji. Enye easy. 80 round 2. Ohima emo be mbwate. Jennifer shedding. Okay. 10 seconds per true or false. First question ni. Kailash ne yere ye friend Indumati. Eyo no kre. Okay. Aha ye impress it. Edu baby e be press ya make catch you. Okay. Inti e direct to mu mienu nti aha no wa no Ena no kre.
It's a Jennifer and I saw him. Into the mommy started with Ohima. Hey, one more deal. Jennifer on come. Why ready? If I try. First time I tell Bashia Vividano, or Mushia was sorry them. Ohima star. If I try, no credit. Wait, okay, Jennifer. Atava a graduate from Maritime University. Ayanokre and I say Yanokre. Ayanokre. Waiting. Oh, that make a show. Okay, Esther, Payao, Aya Kailash, any Uma or my last born. Ayanokre and I say Yanokre. Ayanokre. Hey, wait, hey. Oh, bo, Jenny, okay, Jennifer. And Kate, Aya Tava younger brother. Ayanokre and I say Yanokre. Hey, what was over? Hey. Oh, okay, Esther, Ramakant, teacher ni by profession. Ayanokre and Ayanokre. Pachayanokre. Hey, Esther. Okay, Jennifer, Suman firstborn Ravish. Ayanokre and I say Ayanokre. Hey, wait, hey. Okay. Esther, sorry. Ohima. Uma indumati naso. No cry na say nyanokre. Pachanya no cry. Oh, waiting. Oh. I had no bonus. Okay. Esther, to me do. Jenny. Sujata onyen cattle. No cry and I say nyanokre. Ha! You want to see? Wait. Aka one each. Ohima, Ramakant etro letter ma Ravish and sana wo. Ayanokre anase enyenokre. Me pacha no cre. Hey, last question. Odo you. Me pacho. Indumati woye day to Vivida. Vivida ne grandma. What say? The grandmother. Me say true or false into no so -2. -2 mean busa question ni. I mean if busa question na kasa. Okay. Indumati epe Ravish. Eyanokre anase enyenokre. Wait. It's a hand near the round 2 no. AC. It's ye betwa ye ho aba. Ye ba na fe medi atuja ani. Osenke ye sakakra ba de ye nkombra na mbwa. Mo be sa na mora ho. Vimo. Ye sakakra. Munye say. Once I am -10 no. Hey, +2, -1. Adom Akyedea! Shazi! Adom Akyedea! Shazi! It was your first time my car be away. Round 3. Aha no me pacho muntie ni ye. Wunima en bisa. Wunima embe answer and press bell no cry. It sounds what press it na wutia -1. Mansuma. And na ye de ma obi bonus nso na onu twa obenya +3. Enti me ne wo a minima don't venture. It's my ready. Yeah, ready. Aha. Before no round 2 no me pacho. Esther enya 12 points. Mo bon say ma no. Ena Jennifer nso nya 12 points. Hey! Are you the better? Okay, it's the next round no. Make a video. Wunima aseme si wo video nim no. Na wa press o bell. Na wa answer me. Me pacho what you say? What you say? Ane. Yo, someone anti say na mutia. Pacho video ni ye nko. Tika cry and so betuma ayen. Oh wow. Efe ye pa. Wait, me sure pan se be here. Efe pa. That's bebre. Oh, and that's it. Me sure dem crofon wan ye ni is no kwabusen. Wan ye bu kwa onamo. Musin ye henwim. Ayedwe video no den na abrewa ne kan won say ya distort sound no abrewa ne kan asem bi e kire maame no eye asem ben e na abrewa ne kan ye
Ose we de eye musuo na owo a ne mba no ba ko bewu. Okay, the next question. Next video. Pacho munyi next video ni mama. No, ba ko be nyankwa. Nesu ba ko die. Esan say onim bibi. Me die. Ma fe wo pa. Ahora vamos sin me Aya de papa. Asem ene papa ne kan ya distort sound no. Nti epese ehu asem a papa ne kan. Mini time o. Mo hwe na mo ansa metimi atem 11 dia. Mo de mu nimu ntia. Asem na papa ne kan Okay, say. Ose se ade wa ware. Hey! Yanko next video. Mimiska, oh Charlie, ska we me de mame banu. Oh yeah, ska ne mame. Now. Oh Charlie, me se miniska. Enti wankesa uniba. Oh. Sifa ska ne mame. Oh, paddy. Oh, me here ska no. Aha. Eye den na see ye. Okay. Owo ne se kind of Hey! What me talk for me? Me say, who nim say who share now you prepared that. Mo, 1 month. Patron next video. Me pacho after video we mu dey na see ye. Esther nya aboche wo boni bebre -10 Bono ba ko pe. Me pacho oba do wo be ma ne sekan. E no mba chi no kotu mu. Wecho! After yanko next video. Jesu na usuno. Tausu nyai. Mai me pie. Jesu na usuno. Family abani breme. Yimi ni abani free on. Yo kai no. E no na me. Abani breme. Di paboni ni. You wait move up me nyai. Video we mu e den na see ye. Ayiro. Omo nyina abo Jennifer the born first. Okay, Jenny. Then you see ye. Pesada pie e no ko bie ni nua no. So ompie. Ofanso no ko bie ni nua no. So ompie. Na oka den. E den akwesel that catch rare. Almost stepmother no. Ose oye nipa bonini. Se anka onya yanka onu no wu ye instead of omo. Na ye shawaze ebusi ha na de round 3 ni si ye twa ye ho aba ba ye the results no e be brem. Shawaze. Mu feel saying, Esther? Oh, me feel okay. Who comfortable leader na? Aha, Jennifer. Who so feel saying? Feel good. I feel good. Aha, ebusia say no. You call round 1 no. Ye nua Jennifer enya 14 points. Mumbo say ma no. Round 2, wanu kure enya 12 points round 2. Round 3, onu kure say enya 12 points. Yakeka bomu a mebe no so. Round 1, ohima enya 5 points. Round 2, onya 12 points. And round 3, so onya 3 points. Enti yakeka ni na bomu a ohima Esther enya 20 points mumbo semba no. And Jennifer Sunya 38 points. Yay!
aha one say we na no mitune je na me amefa na me nyama na kofie aha nti Jennifer wona ene we wini me pacho wina no ade aniema a wodi kofie enie aha yenwe o uba na se we ndi first mpa wo de nyama so be dey ebe kofie na me kai wo say Jennifer wo wini akofie nkotene fie kwa ye besa afre wo me nkada ne nche be say exams no etin mock 18 time no so amefro na wasa ba be compete a chede kese pa esa wo ho emamo enti me part of chop choco 4 ama top choco 3 in 1 o mama flora paper tissue kese Jenny be me wo na we wini wo yeso obekọ na me de nyama na kofie Pinaman Cosmetics ama we niema afei yama phone papa phone a kese atele a free a top class productions phone no and afei tasty tom and also the coffee timpacho wo niema eni jollof besu o and afei timpacho betimi bejina ye besa o hwe na ka se oba be wini kwa afei ohimester brase ohimester mpacho ahanso so yenre wow when we ni crowd nyama be coffee top choco 3 in 1 ewa ha top choco so asa was spread me ni je ho pa wo be di dodo na afei Pinaman Cosmetics and a flora paper tissues so na wo o bag fe mu enti ebusuafo aha na de na adoma chede esie bata ha no ba ye sakakra one say am tumi je nyama no what you say aha ye da mo sesa mo hwe ye asidan koma aboafo ni nyina eye top choco tasty tom top less class and top class production and afei eye Pinaman Cosmetics enti ene de munye say Sammy and I am my producer director on the front asidan koma me bosses nyina akobi Eshen Abdullah Awudu and a papa si akom enti wa wo fie hwe ni yo na wo ba once I nyama fa nkofie ya Adom Akyedea